Afitha a ruhonge rwa kurua na ungumania nimetikite mbuya aikari a Laikipia thutha wao kwenderio migunda na kuinukia title deed matekumenya ati migunda iyo iri na ene angi aria mangimahobaniria ihinda o riothe. Kuratuika kambuni nya iria ciendagia migunda ikoretwo igiatorera aikari acio migunda iri na title deed ingi, na hau aikari magatema milioni ma mbeca moko-ini ma endia acio. Ruhonge rwa EACC ni rurutire kambuni icio inya mikana iria ni Nyarigono, Mwicwiri, Timao na Gitugi itikae gwaturira aikari migunda kwambiriria muthenya wa ira nginya uthuthuria wikwo. Gutiri mundu munene na gutiri mundu munyinyi waiya mbeca cia muingi, waiya migunda ya muingi no nginya ungimicokia. Oho, EACC ni honoketie title deed ya mugunda umwe kuma kuri endia acio na kuminengera governor wa county ya Laikipia Joshua Irungu. Mtu anachukua police station, alafu police station itajengwa wapi? Mtu anachukua land, hospitali itajengwa wapi? Kina mama wakitaka kwenda kujifungua, watajifungua wapi? Wale watoto mnazaa hapa, wataenda wapi kama hakuna primary school? Muthenya wa muthe twacokia eka ithatu, umwe wa Tree Nurseries no shogeno wa nathari ya irathi cia ECD na nicio ciacokio muthenya wa muthe. Kuri na migunda ingi igoti-ini andu angi atatu mathitangitwo o broko-ini no ya guku mwena wa Ndaiga na nio nao tungiria muthenya wa muthe toko no merutire macokie. Riu ruhonge rwa kurua na ungumania EACC ni ruhete endia migunda itari mikinyaniru ihinda ria mweri umwe gucokia title deed cia migunda iyo kuri EACC kana kuri aria matunyire migunda iyo. Gerifotera Inoro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.